Kublai pi baro pi apet yakari khasi channel yon raj pi kutup kubor jongani katayo imat bakongsan penjari curfew ka sarkar haupur usam kari Bangladesh Sngokhiya Menteri Basak Penpra Umat Tirot Singh Bangladesh Durbiang ka KSU sha MPSC dawa penhiar syuki yau chairman bat secretary Yar ka jengwan ki turis syasora ongu MLA kasora Jauh umat kalong kami besniu palat ka surok salian bat kiwi-kiwi deki kubur Ini apa minta syaki kubur benia Hagas kini gongjong katayo ka sarkar jela kala penbenaban penjari da ka curfew habaro shilteru pur usam jong kari Bangladesh kaban sedang nadu ndri baje janmiat hadu ka step ndri baje Malagasnya kat hadu baka jinglong jingman hari Bangladesh kala syongsuk syongsan. Halor kanena kaliang uba Preston Tensong berdairu usembut menteri rang ba kejela ulaong ba kecing penterika mekne curfew kantang haka aspa meter hapo uput usam jong kari India nadu ka zero line. Kapot jangmit umasan baji sansteng ngalakot ia ka meeting ka bakarki hadin bangyo iya kacing jia hangte hapo Bangladesh hakaba ka Prime Minister jong ka ri Bangladesh kala resign no bat ki kenrum ki kenram du kidang mi kidang buat ting la shim ya karai na ka benta banyada ya kari India banyada ya ke celah bro koi la shim ya karai bang men nadu menta ka bit ngin pentrekam ya ka curfew kabangin sedang nadu kapor riu beji menbit hadu riu beji menstep man kasih tat hadu bangin da pentip da komoi pa te ha kabede bat kene nga kerpan ikinong song hakini di border area kam tam ki bayak tunku bat kene ka curfew namar kani ka curfew kaba ngini impose kabat trekam kolong bej nadu zero line kabangiju ong ka international border ars pak mitar siapo jong kari India lane ars pak mitar na katei ka international border international boundary siapo kajela mikla juni tina ka daw nga perpat pekinong song kinya kreilang bat kastorkan namang ba Himpa banyo ya kinu kijingjia kibas ngosi hadin banyo ya ka kedram abajur hangte hapo kari Bangladesh Unang yalam ka NPP bat menteri ka sarkar hagas ni balang jong katayo ulapen pa ya ka jings ngosi halo ka jing syapen prano jong umat Tirot Singh ha Bangladesh Paula kentu ya ki pat ba kimde benle ya ki kam ki banwan ra ka jingkol mar ha ka emlang salang Kenang banuan biang ke syongsan hari Bangladesh. Print media has misquoted what I have spoke about the Garo Khasi Jaintia from Bangladesh. So about the asylum like Gapana Songni Garo Khasi Jaintia Rangko Meghalaya Onuk Chakna Nanga something of this kind. So this is what I mean. This is some misinterpreted and misquoted what I have intention. My intention was as in view of the ongoing crisis, the Garo Khasi Jaintia are community people living in Bangladesh. If they run away for their safety, for their lives, they may cross over to India. In that case, maybe it is a responsibility of any individual to give them safety for time being till they go back to the Bangladesh. If situation arises, that's what it means as a Christians, as an individual, as a humanitarian ground, it is everybody, responsible to help our own community if situation demand and if situation arise. But let's pray. I think the world should pray now that the peace and harmony should come back to the Bangladesh, and let our tribal people should be safe. I'm also concerned about the statue of our freedom fighter Tirot Singh has been dismantled, which is a matter of concern. There's something pains to me, and definitely it will pain many of her heart. So
So this is to that level it happens. So anything may happen, anything may be expected for all this reason. So if situation demands, yes, we should inform the government. We should inform the government of India to decide on all this sector, because otherwise the Bangladesh side, they may think that yes, we have our own community people, other side of the country, they may think so, and for the safety they may try to take refuge in our territory. In that case, maybe for small time till they go back, till the normal situation come back to the country. Yes, it may we may decide to what kind of assistance to be given to them on a humanitarian ground, but that should be informed to the government and at the government of India level. Menteri ka Sarkar Jalau rakam isangma hagsi baar ulaong baka jingarap ya kinong India ki basyong basa hari Bangladesh kadiban long da ka pensyong nong rim ya ka jing sngo para breo by om da kaniam ya kanio ula keren habatho sya ki pat khasi penar bat garu ki basyong hari Bangladesh kapadang don menta haga jingya umsna Ulaong ba umla bantip ka ka banjia la shai shukhin la shai baro ki pai khasi jantia bat karo ki basa ha khapot jong kari Bangladesh lada don kano jingjia hoi klempep kin persang banwan ritngen ha kari bat jela balasngo bade banwat ya kilat kilinti kumno banyarap yaki halor ka jingsngo parabriu ya ka ban sa Shimrai da ka sarkar India ong urakam. What is happening in our neighboring country Bangladesh is very, very unfortunate, and it's a very matter of concern to every citizen on the earth, including the Indian. This is going to be directly affected. Yes, as you said, our brother and sister is also there towards the Bangladesh side, be it Garo, the Khasi, and the Jaintia, and others tribe too, which are one way or other we are always connected. So if that things happen, it's a matter to be discussed at the government of India level. Yes, definitely, because on the humanitarian ground, if anything's happened, because they are our people. Yes, we have a boundary separated, or the political boundary we have with our neighboring country. But despite the concern is always with everybody. So yes, this is a very challenging and tricky situation to the nation, to the government to be decide. Yes, they are our people, but they are separated by the political boundary and they are outside Indian territory. Yes, on the humanitarian, anything can happen. Anything may happen. As of now, we don't have any information, immediate issues that arise out of all this challenging, but it may happen so because this happened in 1971 too. Yes, if I'm not wrong. So yes, so if this can happen, yes, definitely my constituency shared a border of about 80 kilometers with Bangladesh, where along the border is our own people like Garo only. So if situation arise, I will definitely be have a word with Honorable Chief Minister, and let our Honorable Chief Minister should have a word with our government of India's level. So this is something that a government of India level should decide and should discuss. So you are no, if it's not. We don't know what will happen tomorrow. So if all suppose for the sake of discussion tomorrow, excuse me, tomorrow all the Garo citizen, the Khasi Jaintia citizen living along the border inside the Bangladesh side, if anything happen, any untoward incident happen, yes, definitely they will try to take a refuge in our country, in our state. That time, I think the decision has to be find, and we have to explore the possibility. What should we do? Should we say no, or should we help them on humanitarian ground? That is to be decided by the Ministry of Home Affairs, Government of India, and also the state government. Yes, definitely, there will be never say no on humanitarian ground to save the life of any citizen, because there is no, we will not commit any sin in helping any
any any person who is on the on such a situation. So yes, definitely. So yeah, this is not only for the first time. This already happened in the past too. So definitely, government of India always find a way, and as a government, as a state government, definitely yes, this is going to be directly affected our people, both outside and inside too. So yeah, we have to find a way how to what you call if the situation arises on the humanitarian ground, as a state government, as a central government, as a individual, it's every individual to be take a call on this. No, I feel we should not go by the religion, right? There are many Garo who are not Hindu, they're Christian. There are many Khasi and Jaintia who may not be Christian, who may be Christian. If we decide by the religion, yes, one may have been get help and one others not. I personally feel, right. Suppose they belongs to some same tribe. Not forget about the religion, right. So helping our people does not measure with what religion you follow. Humanitarian ground doesn't have any say, doesn't have any consideration based on the religion, right? But mostly, I'm not talking about on the religion based on the people of our community. If situation arises, yes, definitely, as an individual, we have to find a way. Any commands, because why? There are many Muslim people who follow the Hindu religion. There are many Garo, there are many Jaintials and many Khasis and any other tribe who might be following the Muslim religion. Will you decide so? I think it is not. I think yes, the tribes, the community belongs to the same group. Maybe definitely we always have a soft corner, because definitely both Khasi and the Garo and the Jaintia, we don't know what religion they practice, what religion they belongs, but they are from the same community that have a different to say altogether. Ka Khasi Students Union KSU haga steps ngi pale kala turpat ba biang shaka office jongka Meghalaya Public Service Commission badawa ya u chairman bat u secretary bakin hiar shikino. Kane kadai kasian ke baar ba KSU kala le yakhi hakmat ka MPSC halor ka kenram ke bami na ka kam tungkam yaki officer Meghalaya Civil Services MCS balak benar result dangshen. Kajing yatur henne ke step kadai halor ka nongrim ba ka MPSC kala kentai ban penteri kam ya kajing dewa jong KSU kata ban pelaj pajba yaki max balayo dabarok kinoya kun ya ke exam MCS bahkan wanra ya kajing syai ha karukom tungkam. Presiden ke KSU Samla Lambok Star Mangar Harengkat General Secretary Samla Donald W. Thaba lai lami ke kenhun banyaki haplau jongka MPSC rengkat kajingnya perta slogan MPSC Chairman MPSC Secretary step down ne MPSC Chairman MPSC Secretary here Shukina. Glória! Mate branco! Glória! Mate branco! Glória! Enflam! PSU! Enflam! PSU! Enflam! PSU! Mate branco! Mate branco! Glória! Mate branco! Glória! Mate branco! Glória! Mate branco! Glória! Bak bak! PSU! Enflam! PSU! Enflam! PSU! MPSC! Down, down! 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 Go home to me with that guy! Do that guy! Do that guy! Go home to me with that guy! Do that guy! Do that guy! Go home to me with that guy! Do that guy! Do that guy! Go home to me with that guy! Do that guy! Do that guy! MPSC! Down, down! MPSC! Down, down! MPSC! Down, down! MPSC! Down, down! Mate branco! Glória! Mate branco! Glória! Mate branco! Glória! Mate branco! Glória!
Maju perang! Maju perang! Hey! Gigi liu. Lalu deh, lalu tu. MPSC mentok. MPSC rêu cay. Có hot như yêu chú là cay. Có hot như yêu chú là cay. Maju perang! MPSC! Kapag isim kung kaseng mata ng siyang bagini ng up ay karay kasi ka dubak malot kimat luwab nila ha jipso abusin la kenduk marsmatu tidak tular banlek kumta nila ami nila masuk ke kamera chairman sekretari tang hadin di kentang i bakalah kopong negara dengan semua bagini ki bersang ban kenyukna bakwa banlek kai bagi ke future di kota kok jelas nila menang berfikir beni pai babat kamtam kita jingkli bakla ansar ki belai giburi bat cubu mentati ang ba raj produksi long pni ikima ngam suan kusam tang nak skul tas sudan lu ka skul ba kanam ko ikima kota ngam tang le chap kelas ihu gus umba apa surat dan kam pni ikima tapi i resolman ti resol jung kelas 10 kelas pni ikima biyo kata skul kata jadi jenis macam mana nah semua begini bro karai di persang ban keren kita dalam suku ujung ki hentai bagi dan kejengkut jumpa balen buri yang di pasai di hak banyo waktu hak ai banyo ada indai bersurung dap sultan bat tiet pisan singdor dan menurut dan di jenis keren hamba hak tiet yang berbu bat kita jadi kecil kali minta ke kena ke MPC kalau ba ke MPC kadon kejengkut jin subah kolong transparan balai keting balai bahkan ke lunch ini waspada hadin ke sing layak senjam bakran seperti di aspirin kandidat di pun lembaga ke MCS sebentar tertel koi dawa wat ini ba kolong kut yang subah bin kini di mak iyo kanu haduk kanu kejengla cepot bol di lah terus stop baik persangbat penduri kuni pun hindi nila layak kaseng da pilinti kuba ikwa pan pasgo si skul samla bagi nut ban sulut ban mi biang sebetu ban ay option manu kwa ban i dimak manu ban kwa ban i ngaso kani kini kamput tu kam abstrak sudah tila baka la kadon ta cingkot musba kam dai mende kalan ba kam dai bini dai kali du tinali yang tu kaseng bani di senjam ke ba buat song ni song ni tat adu ni i ba bukan luka di sisi dan coba terpasai ia terkimat dawa mampu kemat ke desa MPC timbuak dengan MPC kendai ke kedop belum khajana jungki kat tu kenengut ngamkuak MPC berkedai kaying ban persobha ya ki minister ki politician ber infrastruktur sarkat ringi kuak pakai MPC kalau kut juga ban penjat talenti badai ban penhulang ban wara atau jing sania jukut sama jam kok macam Hagas ngining kong jong katayo ki pat ba ki basyong basa ha keleng ki dong jong katain riboy kilamat ya ka jing slay hadin balather ulaba ubalane da ki babun kenta kene ka jing slay kalak taru ya ka surok ba NH live punyo bat kiwe ki jaka
kok berapa? Yang kena. Ini apa kita tarik? Oh, jadi ini ada belum? Keses, pakai dah. Bro, awam bisa saya. Atap selenser dulu. Atap. Sudah jam start sudah deh. Ini kita apa ukuran kita atap deh. Lajim. Jarum sampai orang TikTok oh, saya mulai tahu guys. Show ni. Jadi elektrik lah shot nama. Ini tu gazan kati, kawang tu gazan lah. Dapat aja. Buat dapat akhirnya. Jadi kamu tu nak untai. Kaparan ni kecil je. Baik. Kawan kata bukas tan. Ya kenang dan game mesti bolero deh. Kecil. Dia dapat panjang dengan. Ini bayi nang. Dia pergi ke tengkir lu pun. Dia tiba lagi sebenarnya dia pergi ke tu surat itu bantim. Ban itu. Terlu boy. Dia tahu orang panik itu. Haga jengja bather uslap haga ninga tayo hathain ribhoi kladon chibun ki jaga ke bala shakta bagi jaga ki bala khamjur ke jeng shakta ke de ki than jirang constituency nadu ki school ki yeng brio bat ki sorok ya brio kumjo Haba phai halor kajing shakta na kajing ter uslap hinin kasni kila don kato ka netli ki school balapau ha ka thain jorabat shadu khanapara kila ha ban aishuti ki khna namar bakim longshu ban long school ba ka kala rong sha manla ki kamra school nalor kajing shakta ki school adon ru kajing shakta ki yeng ki sem jong ki bru pan kumjuru ki surak ne kilinti ba ki bru ki ya ki yeng halor kata ki chaka ki bala shakta ki dei ya ki bru ki basyong basa hasilin ter ka surak na bari dua kiling ter shadu tengar abai dei bat kate ki jing shakta ki paj ba bat ki school uba sustenance sutun MLA jirang harangkar ke jing don ki bru na office BDO kila lej ban jurep ya ki te ki school bat ki chaka ki bala shakta MLA jirang lakan tu ya ki bru sarkar ba ki dei ban penkloy ka rukom ajingirap
Hakito ki balai sak ta lingba kata ke emergency relief fund. This time we will have next time. Hah? So if you need, just regarding this Yeah, here we have little deeper place, no? Nala is there, not a place. Lagi nyates yang nalahan itu. Kaba alor ke jinja kaba menen borok lai osnoi ngai jadi ke jinjur plat yang slap bala penjulor subun ba ke jaga gilawan ban visit ke school Saint Jude ke jinjulor ke bala sukai kaba ke level jong ka kala tio hado kata kaba duk mentaksi borok kini ke school ke badon kini ke border area selapun bala hang nama ba ki na school ke lai jinjar ke school ke ground floor ke school bepun ke la tab lot kejing jot jing penjot jong ka lingba kejing hap yu slap along hado kata ban mentang gidang don sekui ki cakar ki bang hap likpe tegi haka area jong ka terngaro di kerang sebak manai layo belek jing julor hado ladon haki school nang ta haki area di wiki area bedon nang ta ki ngala yo ki video footage ki bakila da pha na kileng ki nong yelam na kileng ki borsnong hagwede bat ki jing julor he jing penjulor ki surok nang ta ki landslide repair ki baladan haman lagi snong bedon hakene ka area te na kaleng jongang layo bani keren ya deputy commissioner layo bani keren video bat ding ta kadau ba ki na kaleng deputy commissioner la pha ya video bat gram sebab mata ki don hak feel bakin le ke assessment na ke banta ka jingon kam ho gede jing julor nang ba ki immediate relief ka de ben yo bakin yo ban pha si ke jingon kam na ta kinu ki snong le gede ke school dan kinu ki layo ba la sakta lo ke jinjur plat ke slap mending kata ke de ba lakwa ban penpau phat jo ki baro mata te mata ngdang lek so shek be ki jaka ki ba tangpun ba ki ba ki snong ke lai pun ya na mata kuno bang yo ban page ya ke de ke jinja ke mo yo pha ke assessment kunju nak menta bang yo ya kilang jingarap naka hamtam naka sokar immediate relief naka ki jangan kam kiba la penjulor laba bajur lamnin Menteri ka Sarkar Jala ubalong MLA ka Phulbari AT Mondal ulong baka jingking na Dhubri Phulbari kabalong ka jingking bawan ba ar na ki jingking ba Jurong Tam Hari India harian jong ka Mumbai Trans Harbour Link kanwan ra ya ka yo ka kot jong ki pat ba ka Garo Hills ba jong ka Jala barokwe Phulbari bridge work is going on in full swing in a very good state, and we are expecting that it will be completed within the stipulated time given as per my interaction with the L&T people. And this will open up, and this will be only route to reach to the main land through the western part of the state. And this will immensely benefit the entire state and especially Garo Hills region. So we are expecting a lot of economic activities after the bridge is open. It will reduce distance to travel to western part of the state towards the mainland of the country. Naturally, there will be lots of economic activities. Yes, sir. No, there is no proposal as per the present setup. There is no proposal for railway bridge. It will be purely 4-laning roadways. And this will also reduce the length for the people who will be traveling from say West Bengal or Assam towards Guwahati. So how many hours we can say?
Exactly, I don't know, but around 50 kilometers, the length will be reduced. Kilometer. The length of the bridge is 19.3 kilometer, starting at Fulbari and ending at Dhobri in Assam. So a person wants to travel from once the bridge is completed, Fulbari, how long it will take to reach West Bengal? It will take around 2.5 hours to 3 hours. Only that. If you tell about border, then it will take less time. But if you tell towns like Kujbehar, it will take around 2.5 hours to 3 hours. Shiliguri maybe 5 to 6 hours, like that. Road. Yes. That 3 hours you reach North Bengal. Yeah. So by which will see the light? Actually, the stipulated time, as I remember, I cannot say you exactly, but it is I think 27, 28, something like that. But how will Shillong benefit from this? Actually, you see, this bridge is the connecting component of National Highway 127B, which is originating in Srirampur in Assam West Bengal border and ending at Nongstoy. So naturally, the leaving aside the bridge, the road itself will be a very big factor as far Meghalaya is concerned. Yeah, it will be ending at Nongstoy. You avoid entering Assam, no? Directly, under say Fulbari, then directly. No. Either you'll have to go to Assam, then of West Bengal. Because this is Dhobri Fulbari bridge. The other end is Dhobri. That is the district headquarter of Dhobri district. So this chicken neck issue will be resolved. No, automatically that will be there. Chicken neck will be there. That will be there. That is very. You got to go to Shiliguri corridor only to go forward to the other parts of the country. Hadian baladon ka jingjia shakang kali hagaseng HNYF. Layo I baladon ka jinghiarbha hagajingwan kinong jingok kai perthei Shajala Meghalaya hakiniksi. Haba pentikna ya keneu amal ka sorau ba Gavin melemngap ula ong ba katkum ka kai pot bala yo lum ling ba ki homestays bat ki tourist spot la ya thu ba ka jingwan ki bajungok kai perthei sha khana gajaka kala hiarbha hakinekisngi. Yes, I've also given a statement last week or last 2 weeks back that we really condemn the action taken by the pressure group HNYF, where we could see that some of the tourist vehicles which were coming from Assam were being turned back to their home state. So of course, according to what our reports has come, of course, due to this incident, we could realize that the tourist inflow also to Sora has reduced, but we could see that from the state government also, they've released a statement that they've condemned this incident. And I've also urged the Honorable Deputy Chief Minister, and we've also ensured that continuous patrolling will be undertaken by the police department. So from the side of the state, they're doing our best to ensure that to ensure the safety and security of the tourists coming to our Sora area. Yeah, we could see that the tourism forum also headed by Alan West, the Rural Tourism Forum, they've also convened a meeting at Laikro on the following day, and they've also sent a strong message to these pressure groups that we could understand and we do realize that most of our people also in our Sora area, of course, they earn their livelihood through tourism. They have homestays, they have tourist spots and so on and so forth. So they've also sent a strong message to the pressure groups that we, people living in the Sora area, of course we do understand that Sora being an area which has been able to captivate tourists not only from India but even from outside the world. So we need to send a strong message that such actions taken by the HNYF needs to be condemned. Namar ka jingkap nya palat jong ka surok rong kabadon haki benta jong ka snong mauro nong po kabadon marsenda bak katanat PWD
nakaliang ka senjuk jong kirang ba snong nong khra nong lingdo tabakan thup nadu nakasnong mauro nong po kilalik ban jurep ya katika surok rong dakabat mu ban penhe ya ka nang ban pensok ya kalik kawan Hagate ke jingli juriap nalor kirang ba jong kisnong ba per la yasin ran lang do local MLA ke nong po constituency ba Meral Bonds im lembat ki officer na kasnat PWD. Hapakren na kaliang uba Livingstone Pamsong chairman jong kasenjuk uba dei ru rang ba kisnong paham terlau bat uba Opel Lingdo rang ba isnong maro kila itu ba ne usurok udai uba ki pai ba ki pedon kambha ha ke ba ban yeu lijhat kam tam kinong rap ki ju penhab ya ki mar rap jongki ha marjan bar ute usurok par ki don ru ki school ki bala pau ha ke ba ki khna ki ju yai ling ba ute usurok Government kan ailat hendak nak cakap jongkah mau pergi ke ibang si ai nak bertang di sok di sai ini kermen bala kaliang jong kapit lebih dah kan jong cakap sakar kini nak boleh pergi ke ibang hakakia hakajing ini kermen bala ka jingbo di kermen ka skam nas tunggu yo mesin metakas ni iba ladon kata ka jingnya perhat ban ai nak hendak sini dan itu dap jing kermen ba kan sok kan sai kaptam ni nakul nama gede ku kena bedang rit apa footpath kemiam sebanyak nama hang li degi sepak dengan jat ngut di kena kidon datang kata yang demi long kemilu itu komen sebut ada kata lak ban long timbang ketemu New tarik mentau penai Agos i ladon kum ka kerja site inspection rekat bat u MLA badan berom jungi rekat bat ki u engineer SDO bat ki staff nagaliang jungi department halor ka application ke bangila ai sekretar ban pan ban penhe sakumba lain itar syaka jaka jongka PWD namar ka jingdan kam bat ka jingdawa ka bakarki halor ka jikam nya palat jo gane ka jakah hangne idon ka yeu idon di school artli likely ki bahe te gi lai sistem hatu kata ya kali kawan ayat kayem jong ki paitba jong ki khna school nang tang idon saka yi mission ka bahe ante ki reuniam ki bana keleng ka perthai ki wan rong ki ya ki yang sakane ka jakah nang tang idon saka IB Hagaba ki obsar juga सरकार state Meghalaya juga rekat bat ka central government ru ki erung yang mi parabor hakate ga IB te nakata kata ni la semba kane ka surok kade ga ba khapia adu kata te ni labu ka jigerpat siapa sarkar bahkan penhe lakumno kumbalai mitar siaka jaka jong ka PWD ban ni don ru ko jikermen ban yo saknet kan sai na ka jaka jong kiri pai baru na ka menta ka jimbet jimbiang jong pai ba tangkata kulai sebut don kawan ni la ya lek ban ya lek yawan pun sin rekat ban ka senjuk kirang ba snong jong ka ne ka nong khra no londo ni la ya lek yawan pun sin ni la ya bu ka application ni la lek kendu ya u PWD minister ilali kendu kha ya MLA NBC ro halor kane ka benta ngatrai hadin bangilayo ya kane ka benta ka bahe jong nagaliang ka government te nagaliang ka risumet ngatrai kin ploi hi ban ai ya ka ta tamba le se kam dei hadu kat ka size jong ka bangilangi gerpat nagaliang ka sarkar mo le segala bat kamrit dia tangbangi don ke jikremen muskem bandio kali step ni penpau kejing si komen ka senjuk hi berway senjuk tengah nongkrak nong bendo kapun truk na duk na moro
Di dak buburom ya kini di peran mbak senong mbak senong kepada jenglang sakhi kini setiap bat ni penpaur ya kejing sumu ya lokal ya Balayalam yang ini hakin setiap bandung menlang rengkat bat Executive Engineer juga kunci bat STO ba hakin setiap pun kesunjuk na dokumen nama ba hakanya nanti jong kesunjuk kabalik bantu sungeu ya kejingkam jong ipaiba halor kejingkamnya han nagapor kapor kamtam hakipor step kapor preschool ikna bada kejuk kapor kayo ti ni siam din charge nagapor kapor tingi seuba lamba kan kesenjuk ni siam ya kan kesenjam ban penpau kejing syaki bor di balor pun serka departemen ban rengkat na kejing ya relang ni kerben bagan kam kan sukurlong di industri ba ngangai balangba gaji ya sim chalang jungi pun kiri ramba kinong sunong ipaiba kuwi na kermen ba insiyo hi ya ka ba kum ka dong ka than ba kuwi ni angut ba kane hi kan pensuk musan yang kinong sunong ne tang kita nalang guna ko desi Ka sarkar jilla kalala ban pendap hadu ars pak tali ki project ki bakentu biya ka jingte ya ki government LP school ki batmai ka jing maramat bat pentmai ya kombashi spa new tali ki project ki barang pentrekam ba kombashi spa tali ki jingte school ki batmai ki ban sependap hakeleng ki jaka jong ka jilla ya kani layathu da menteri ka tanat puli puthi ka jilla urakam e sangma total about more or less 2000 government LP schools. Out of which maybe some, because we have categories of A, B, C. A, category A, maybe around 400 to 500 schools, which will need a new complete building. B category will be having some minimum repairing or renovation. C category will be lesser, with a lesser amount. So we have categorized with A, B, C, D. So with a D also categories there, with need a minimum touch. Right, so with all the infrastructure like furniture and all this. So what would you like to say? Because we see your opposition partner only, Babana and BJP, they have been raising this issue time and again that the government schools are in a very bad shape. You must have heard in the proceedings. No, what he said is also not true. It's correct, because in last 50 years. So the infrastructure of the school buildings was not taken on priority basis. It is only after coming in this government, last 5-6 years, 100% children are taken on a mission mode, like on mission education, right? On the mission education, all this building has been come off now. So what he said is also true, and what has been said, what has been done by the government is also not completed. We are only we have reached up to the 60 to 70%. We are another 30 to 40% long way to reach. Yeah, this is the rating as of now. This year also we will be constructing a new, about 100 plus new school building across the state, and this will continue next years to come. So we are taking a report from the department, from the SD, SEO, DSUs, from the ground level, from our officers. They will give on priority, which school to be taken up at the end. So we are already communicated to them to give the proposal on priority, because so that the state can take it up. Hadin ki jing ujor balayo anaki patba kasnong war mausao ki balik banthi dawai nagawe ka dukan pharmacy kabala plia da uwe ubar jala ubla tip kerteng kum u Hafizul Hussein mentala kum basis nam AA kabala die yaki dawai balakut por nakalian jong kinong elam jong ka Khasi Students Union war mausao unit kilalik ban khang tala sendan yakate ka dukan dia dawai Apakan nakaliang usamla receive pator presiden ke KSU war mausa unit la itu ba kaseng kala yo ya kajing ujo na kinang litit dawai halor kajing di jong ne bajela ya ki dawai ki balakut ke por expiry date ablawan tang bang berkadura ha
and kini and kon record ni. You have trading license? Trading drugs license apply. No, trading license Apply. for district council. Apply. Apply. Apa tadi? Itu itu सब एक्सपीरियंस है itu termane aku hasil lagi और मेघालय फार्मेसी सर्टिफिकेट काउंसिल আছে না itu আপনার একটাও নাই এপ্লাই করিব এপ্লাই কৰিছো আমি পঞ্জি ইসলাম আছে আছে না নাই পেদিলক নহয় ৰ আমি না মই না কাৰ এইটো एक्सपीरियंस सारे तरीका से मैं देखा एक्सपीरियंस सब আছে itu kali নাই kagus penji dokumen saya अपनी dokumen আছে ঘৰত আছে ক'ত ঘৰত কি ইয়াতে বিক্ৰী dokumen ঘৰত নেকি সর্দারের ওচৰত দিছে সর্দার কবি আপনি বিক্ৰী হা না পারমিশন এতিয়া আপনার লাইসেন্স মই এপ্লাই হে কৰিছে কাগজ নাই তো দাৱাই বিক্ৰী নহব হ্যাঁ এইটো তো এপ্লাই আমি before come here at least you have document from district council वो तो 20 तारीख 20 तारीख before दवाई बिक्री कितना दिन इधर में वो है इधर एक साल ऐसा हो गया एक साल तो कागज नहीं है हमारा दिखा है तो इधर नहीं है इधर नहीं है नहीं आपके पास क्या क्या है हमारा डॉक्यूमेंट है लेकिन उधर हम घर सोच है ना और 20 तारीख में हो जाएगा और आपका क्या लाइसेंस ना घर में रखना के नहीं दिया हाँ रखा लेकिन वो ड्रग लाइसेंस में इधर से रखना पड़ेगा सब जो মই এইটো দেখা নাই এক্সপীৰিয়েন্স বুজি গৈছে মই লক্ষ্য কৰা নাই তাৰমানে না জিংটো ini farmasi ini di dawai kepala ekspedit kang bener kang join kono হয় markin Sana gedung. Sana gedung. Itu umur ঘৰৰ চাবি আছে তাতে চাবি আছে চাৰ্জাৰ আছে ইয়াতে বলাব লাগে না হ'ব না হ'ব আৰু কিন্তু নকলে আৰু আপোনাৰ এতিয়াতো নকলে মই চাৰ্জাৰ আছে ইয়াতে কি চাৰ্জাৰ লে ইয়াতে তো চাৰ্জাৰ ওলাই লও তেনেহ'লে মই হ'ব আৰু চাৰ্জাৰটো ওলাই লও মোবাইল চাৰ্জাৰ ইয়াতে তো আছে ভিতৰত নাই মইতো আৰু নকলেও আপোনাৰ নাই মইতো দোকান নকলে না চাৰ্জাৰ আৰু to nailang jong ka KSU warung sa unit hadin ka ba nagayang jingin ila yo ka jing ucor na ki nong shim dawai na wei u farmasi bo wan bu hangni ha warung saw mentala system tam e ka ba uni udkhar wandi ki dawai ki ba la kut kapor ka ba experience ki dawai ti kani ko jing wandi jong u ka penlong lane ka pendon jingma yeki nompang yeki balik sim dawai yeki ka farmasi ka junggu
namar ki dawai ki belaku por ti na liang jungi kum kaseng mardor mentah kesi ngilalek pan di share ki dawai ju ba ge ju ka por ngilap hi ru ba ki dawai ju ki pun ki bela experience hoi yo sen na pedeng ki ba ki bobon ki beli sim dawai han te ga farmasi ju namar ke jingbom yo se ke jingbom tip haki kerteng dawai na ne haki jingtho ke bala experience ki dawai se ki di la ke di ke tang ngilap tip andre minister pat ngilap ba way ne ki no national sim de dawai ba ka dawai ke bodi ka ala experience kumjuru haden ba ngilap baik ro ikut Islam ke bang du khar wandi ke dawai tangi hasno war musau ngilap ba umdon tang ke way ro ki ikut jiknisha ka ba ula bandi ke dawai hangni ha shno war musau kumengyang kum ga work permit insya Allah benyo ke work permit nang ta ga trading license bar kumju re kani ka MPCCA kanir umdon ti ngilengo ba uni ukhar wan bandi hangni ha shno ga jungi namar kata nang liang jungi haden bagi le bisa le kita ki baro ngin bense ya ban sim ga rai ba ngin khang talano ya kani ka dukan ga jungu ban ngi pha le phai mardor di u syasam namar ku mengitip hagi neki benai produk na liang jung ka department ka ba depek mentagi farmasi nanti ki dawai ki badi ki farmasi profesional ki thau ki lawan ban khang tala ban maham ya ki nong di dawai ki bomdon ikut kisai bobiang hani ka dong western phoi jungi ki la borom bat kin khang ya kita henry uni khar pat kumu ya kita ki baro bat mador hina jungi ngilap ya kata menne bat ikhang snon ya kene ka dukan farmasi jungu bodi dawai namar kita kum ka karwo shekwe pat ki farmasi ki ba ki khar ki wan ya ban bu ya ki dukan juki hani ka dong ka thang ya jungi ni maham ki ba nane shikmat ada kum ka seng ngilap ba ki dang di ki dawai hani ka dong ka thang jungi klem ki kot islai ko biang liang ka sen nin penbek da ka ba kham tala ya ki dukan ke jungi kane kalau kro shai na yang jonga ke isu ko besibon hadin ka jingmi kubor baladon ka jing di tu ya ka jaka habara patar da uwe ukar muslim unurul islam shekiwe pat ki brio hasam lami sa uwe pat u brio balatip kerteng kum u uma shankar mishru nama pat shlong ubalakam ya kini ki jaka panunia ulas sedang ban keno ba ya kini ki jing ya di tu ya kini ki jaka deus iam karaj merwet haba ede bat kanye na kaliang uken sim ubadeus im karaj marwet haba kren cikilat pathai ku bor mentagas ngi ula ong ba unsa ujo daka defamation case ne bandawa ya ke bai minrain khmat persya ayu uman shankar mishra namar ke jingkeno ba klem nongrem jong upersya ya usim karaj marwet daka ba ong ba udei udalal ne unong di hagis nong kapot bat kaptam ha katain barapatar ka ba ha papo karaj marwet ka ba lakta mat yong ya kalong renyeng ke jong u ne masakar mishra ne bu thok ne bun ki kodo sa thok bun ko dan sen nai di ut ilap bun ba kisil ilap de kulit te ne bu ne ka kono ba de ba thok ka bam don ka bam pya bam don ene na ma de ka ba thok ong ba ka ka ngor de na do british ta te ong ba ka ka army indian army ke ba de mo ti de do pensasya do mo do pensasya te ong ba kana prat de de jumo te ba ka ki tu ko de ba thok ong ba a do ka di par paren ni ko stan te na ko paren hadu mata de yu thya ni yu de sheno ba belum kam ko ta belum ala ke belum kam te na ka ta lo en ka yung ba ka sim ga san belum pa ya san belum wan so ta ko dia apa samut famjar ba ni yu ong so ong ni nomor ba une do ka ne ke jan lang ba ko te chisin do wan we pom sangat ban sim be mesti ke ka ko pra thar ka tamon te ke kom ka tin binan nur panen mesti no ba ka te ngam la bana ka ta mesti am te do ma shankar mishra ba ka ke jan ke melang te ki ong ba banai te mesti te ngam ai ka ta mesti kalau ngatip saya betul jika dia jom kom sosial jom tak sosial dia perfect itu ke besar itu jom sosial dia orang yang berubah kan dia nur Islam ni yo dia kata kuat ni kalau white statement ni
te ngasakin saya itu keba kedi cung sampai beri uhi mau uang ba de kinong kita bar junga ba pe kadi junga itu ba uhi ne masa komisra ba ada statement khmat ko majlis da sanga tak itu te mata uang sibat kidi ka sakit ba jika kuno Islam te kidi de to ketemu kata pak Surabaya mana te beliau kena kena cuma ada ti uang ba ngasin santa nagadaw nga pasya yung mas leta ka de commission pias de ka jikno o kane po media ka mga force ka ba de ka bakla ba kana buong dun matayin po media bukan dun dikahin po media jika lesing ka dun bro kita ngintip tama dun ha po media la simita samne na ayuta mataw ni ato kane gintang mak mai pisa da kerun po media bunmi e kurma te yo kompune da bindriu temde ban skap tam mal de fraud de berubah kok nagadau dalam melongkam dulu nagadau sakna beliau pantesa kita ande kita kan dikno mungkin kata sakiu di pantesan kan itu nagadau mentang fight dengan defamation case against you lapan proof ay kata pantesan ay kata jaga di mana pen i kata jaga nagadau mak itu hapsu yang pokok kerja pemerintah dengan khidmat ke media, khidmat ke pemba, lembaga sosial media. Tapi ini beliau dia fraud level skap itu. Tidak ada pipa susu Indonesia, kami kini kita juga rebab sosial lah. Tidak ada kami akan boleh kita try itu, masih kita bertanya susu, kami saya susu. Jika kita menurut ikan berdan telang buat masing masing misalnya kita batai sudah terjadi. Ini sangat lakar kita jika kita juga mesti orang tahu kembang. Tidak suka mesti mengelam oleh kita dengan gafur. Kita jika kita bisa di benar dasi dan kalau untuk kembang su tidak suka saya su tidak mungkin kita jika. Yang mau orang membeli itu nanti kembali. Berapa tahun pun ada yang kau sasam, kau semua ini. Jadi jemput umur lebih itu, kau sekolah begini, kau sekolah sama. Ini kata jemput lah, keliru. Jadi orang itu nanti dan besar semua sama bersama dan berapa tahun orang kadang sasam mungkin sama dia harus dia. Dia umur itu, coba apa? Umur apa tu? Umur dia. Lalu orang itu pelajaran. Jadi boleh pun yang kuasa dulu hidup dekat situ. Ada tuh hak pembek tapi kita kali dong apa sih lagi kurang dekat itu kalau kemau dong juga kori mendekat fokusnya setiap itu juga dong pergi ada agreement berkesalah undai baru masuk ke Mesir ya tuh kor mendekat fokusnya mendekat belum bersiap dekat beliau kan mendekat itu ada kan menunggu bek kata kamu mak dong nantian Menteri Rangba benrap ka jela ubadik mi ya ketenat ki kampo yang uba presiden tensong hagas ni pale ulayat hu ba ka sarkar jela kala penklain bha ya ki bor pahra hasilenter jong ka khaput perkari Bangladesh baulaong bakum bakalong menta ka jinglong jingman kalong ka bajai jai. Everything is fine and the security the BSF personnel along with our district administration they are in touch. And we are checking out everything, any possibility, and we have already, till today I'm telling you, till today I think till this moment nothing is there and nobody can even enter inside. Of course, few incidents where few points where they wanted to enter to Indian territory, but it has been already stopped by the BSF and also with the help of the traditional heads like Ranbha Shnong, they inform immediately to the concerned commandant, to the concerned camp of the BSF as well as to the police station of the state government. Ki arngut ki brio ki bakhaye drugs ya ki balatip kerteng kum u pita lamare bad u vikash masi kila shabat no ha ka sngi tho ding jong ka tayo ha ka por kum balai sapusan no phais ngi ha shang bala petrol pump. Halo kani la register case nang balap dian shu ya ki wepat ki badon kti ha kani ka kam.
Ino. खाली जगह तुम लोग यहाँ क्या रोज करता है ऐसा? तो क्या हुआ, क्या क्या के लिए लेके जाना रहा? हम लोग खुद पता है ना, इसलिए और पैसा भी लोन देना था आदमी लोग का, इसलिए क्या बोला? आदमी लोग का लोन पैसा देना था तो उधार लिया था, वो देने नहीं सक रहा था, इसलिए मतलब हम लोग सोचा बिक्री करेगा जाएगा, पैसा निकाल कर दे देगा। तो मतलब खाली अपना लोन के लिए दूसरा जिंदगी को बर्बाद करेगा ना? हाँ? नाम क्या है? पीटर क्या है? लामारे। पीटर लामारे। तुमका? विकास मसीह। विकास क्या? मसीह। कहाँ से? शिलोंग से। कहाँ शिलोंग? बड़ा बाजार में रहता था। तुम? बड़ा बाजार। Yang kasih gini, di sini ba, baju kamen nak yang tu ini semua kalian kau ba, bapak Namar ba, nak yang ini lebih yok muncul nak yang lain, boleh lang ini, tin ba, diklik lah yok boleh yang kau muncul babiang lawan yok benbat, kau yang kau sungguh ini, ni ai kau buram jadi nak yang di polis di mana, ba kelayak di situ, hantam ba nidrop. Ini angut bah mat ini dong ini bah ide gitu sih ini mat nambah jong kini ke angut lawan supply ko pa ni kan ke dia ini kan ne ini kat nong sudah dari musuh temannya kalian teman makan sistem dan yang sungguh ini sudah dari susi nalor bah mungkin ini kinongan supply unit rock suku bah kadek bah wasnu ha bat bah penjat itu pun semua jenis kasih nong tahu le kan jong distrik ini dan siya ka stit hi berkawin maka ini arno tidak kamu menek ban supply sa silong katung kajing jubhat jongki de tang kadang nak lang ni kum kadar wasnong kum urang wasnong dan lang ne kum kinalam yang ka dong dang isu ai kajing sungu ya ka police department sikadeng da fresh kam jongki da kajing budin jongki da ka ba mati layo ban kam ne ban ai ba nak lang dungi kum kadar wasnong ai kajing uram yaki to nang presitom nang ba nang nismat nang ban rat nang kong ini kisnu ai ba kun sama ni kinyo da ka wei pat kin im tebat thamai ha ka wei ka shnong ka ba hari bhoi district ka bala tip kerteng kum ka shnong omla do ka ba ha ba po nong po civil subdivision kinong shnong kham tam e kilong kmi kilamat ya ka jingyam rem bat ka jingpat donun tanamar ka jingwan le jubor bat thambor jong ka Tanat Trikam Sarkar ka Khasi Hills Autonomous District Council Lailat Beat Kabalashu Jenrat bat mat napang ya ki jingthung jingtap bat ki marap mariang ki baki brio jong kani ka shnong ki ju em banrap banriang khnang ban basa ya ka yang kasam jong ki Lami ke jing keno ba kene ke jing le dan board jong Katna District Council Lailat Beat klem da pentip ya kinong ya lam snong newat ya kinong song snong kila syulit ban pom napang ya ke jing tung jing tap ha ka snong lado ba kentup nadu ki tenrai kai tenrai dingkwai so trun so nyamtra bat kiwe ke jing tung jing tap bat kene ke jing le dan board jong kate Katna District Council kalawan ra ek jing yam rem bat pai do note ha ka snong lado khamtam ki santli kilong yeng khamtam kilong kmi Kiba jupsa yala ke yeng kesem da ke barep bariang. Kini kisan teli kilong yeng balama de kene ke jingsha thombor ki kentobia ke kong prin umsong ke kong brina siliang kong slis lingdo kong on miles lapang bat ke kong fairness siliang kiba lamat umtang ya ke jingdu nong ke bakrau henry kila shu yamrem halor kene ke jingwan le dan board jang Katna District Council na po kalai lat beat. iPhone kat no. Ada di kok mo. Ya ada kan. San. Tak dia sebenarnya. Ini sah. Ni tu ni siap ni rap. Dan ba jing rap ni im. Balik ba nang rap sendang rap da kariang. Demen hau ne ubenai. Ngam tharai re na tahi
jong ujun lan ne ujun lai ke jiwan king ki breu jong kan ka dis council di bana Shillong di ai sab CFO nak tak bah puak jong i nak ka kini ki staff bar khoi jiwan tu ki pet nang ki sedang nang ne ki pet yang ne namar udot tu umau pilat nang ne wei jiwan pat kilik teng te Nanti hajan badan kanan ini dan syuk, dia lajak sini sedang syuk cuma. Tapi syuan dia ni kikot yang ekang. Pancanya dengan lek ke yang ne kapung jeng nak kan yang kadai ke jeng ni. Jadi yang mana ba ibor yang ne ang haba kadai kita jeng ni mau kerja senang se. Senang ni yang penting ban kamera ya kana ma ba kadai jeng sel. Ya haba kam tang te le kom no haba pi so de ka jong pi te long yi ru em tum kho kin mo ang la da ka de ka jong pi de subha ai lat yang yi mo kadang kim pat pendem kam ai pendem kam ngi te nda pe la pendem kam ya ka te sa sim ya ka te jong ai kong wong to o la da ki menjur le em la da ngi ai no ya pi kum kan ne ka renew ba pin renew be ya ka để bà pin renew bây giờ cả tiếng ông bây giờ mình jur mo nam ta cái jing bhang na jing bhalang tiếng mình jur hi để hadin pan để uang tong yang sa ai pi cái jing tha dengan sa ai na po office để pi sa wan renew bây mo kong dong to ki ông ta ki he ken hendrai mình ta pat tang si benai tam subo nang kemau su ma kataring lawan pat menin klempoi perkat suwan sabadai ha por baslam ngedon hasinang hi barok khai chuan ra man ta ka mission supa ta ka mission deng yami mo nang yami na yeng ni wan pet ta la pet ki kwang ta la khlan lut da pet chanero la khlan lut te tu u badai an chat chane te wang wat na me susi wat na me sobha ka kam la dep tang kum tai em ngi tingim tip syura namar balawan mangi te kadas ngau bapa ta ka mission namar sa kam stu tu mo te la dep te ine te iwan ine ikong ngata lawan kam tang bagi minit tu ki ong becem ni ti pam la ka pam bet tar ko nak sap dari reski media malah platform yang mo naman ta jing pet ini penjulur naman ta gini gilong kini kibera sanjing kibera sa penjulur kajing wan tang gibril council kasi palay siwan men met sipan bana ba teu jing thong jang gitu gibril ni kumno ya kata kim ajibab ya ba clear tengaru kamnang ban ya gini gibril giba syong basa ani po sinong ban penbet ban kendut ban ramai gi kan marbale yu matang sing toding ni opor ba sing sajan la cha on kata ro preng slap kiwan le don bor te kata ka pau ya kan gi susi ban pendrem jur ba inde gibril giba syong ba sa giba wan cuan minin mene kide giba syong balasa bila khalapun hang ne gibat gibril raj gibril rairi hang ne te kila tip khamha banyanga urba syong bawan hadin te kijing penpau ya kan kijing susi bakile ya kan penjulur namar baki jak po tang nang ini jing tung jing tap kum kuai kum kat kum ini kiso kipai kiyo nang ne sigi kilometer step te kile don bor hadu kan ne hatu so tenat sebenarnya hadu ni pen penlong ya kan jing tung jing tap jing gibril ba penjupom penjulur beli kim ai por ba khambun le sengiru kan sinong ladaki ai ka order ba banyak keren beli ngim lak man penbet ya gini ban weng no ladaki le ru ngi sinong ni den hok ban le markil ai ka order ke klaim ka order klaim ka kan ni ka pat isuan menin asule don bor te ka ik pen pau ke jing songsi kam tam le gini kilong kini gibe kim jak po nang ne kanok jing du jong gini nong ngarung urung ba song asmo pang menut nomor beleyu ki im nang ne i namar mana ka singi ki belah gini sudi tang kan ne iyo tang hanjat kan soj once gini diberi judul konsil pat penjulur sundan khat ki hang te pat ki sarakat bagamon ta kuai ta jing thong jing tam bali namar bang hai ni pat kila i ben ipo kahap adu kata kada put bak kila yangi mar bali ki mithu yangi bagi de gibru kasi hang ne besong basa hang ne hot ya tau put dia kada bade ka plantation ki hang la suku balong kumta ba kide la de care kam ni kumtai tepat ani gibru sno jengi ki dang don ki jing thu jing tap dan man swagi officer ki balong ba tok ki dan tu jing thu jing tap to pi im pin ban utu adin pat nai thung chu nai yusu adangi penun kam dia tu jing thu jing pi pendu no kamele kum menta ka singi kumenin ndai badan kam du le segila don kam ne ki order no pokok office ngintip
Pan menin la chu khalai lot bar. Hadu kan ni gile de long ya. Long jik sosi. Ki kinong sang hantam lagi kini ki long kemi ki ba cha le penjual. Tiki dulong hadu kan no. Mar ki im nang ne. Plus ngta ka sinong ru teng don ke ka jing mo jing mlak ban penbek penbiang. Ya se ka jing mi le pan naman ta ban permission nang ta jaka ban tong ban tep. Mar ba kwai kini ki si kat le so tun le ki nak pa. Ang si snam asnam mar la kan dia jaka. Te balik ki mailat hadu kata ban sya na. Maramen akan nangwan nang cuan ban pembek jaka te put be hap sya surok. Mar ki bru rim ki ba men dai. Ki ba kham rim ki ram snong ki ong ba kat kan ka wa. Mar ha ka te wa rit ka de jong ka snong. Te ngiru ngi long ya kata ngi su tenrai. So yu sa chne ka dukan ru ban syong ban sa ban im jak po ban di si kwai ban di ini jing di. Te hadin kata ya penbek bat ki bru na po office u C4 lawan da ki song dukan kam le te le se la sai singi pidin kam ban renew dengan happy new la ka de hok ka chung ti kadu menta kam pat de hok le se ka de hok jong ki ma mentep ha ya ka dukan te to ki song ying song dukan pat hagi te ru ki jing thung ki sentiu ki skut ki yuru pamlot along kumba ka ik long penjau mat pen khang ngi larangi ya le kum tu haru prabru ko apa cek jing mama men saw haru kan ki le ka ngi penremjur yan marba kat ki bru jong ka office bale ki le hadu kan ne lara ki wan da kan ti bale ngi kendria kum ni ki kwai kum ni ki so kum ni ki pai menang de ka por ba ben thung ne chawi jaka dang long tai por sang sis ngi mono kan bala ndan bala tak sis ngi men mit wan sisio ding sis ngi sisa jan masep dang step ba awan penjulor te gede ka long ba kai ba ki le dan bor naman ta jong ki rit pan naman ta jong ki snong ki ba duk berang li ki ba kup silang sam silang ki biyo jasi san sis ngi ki ba biang ka pule ka puti te de kata ka dau ki le dan bor ki smo ko biang ka spa ke dia so biang ka po mar ki peni ya ka das le ya kono ka kam kamut ki syok ki dat ki berngam ki berset te kum tu kai hap na hato ki jinglong bru jongi ban dia le lang ban dia chong lang hapo ka distrik po jingi po ka ribu kata ngapen pau ya ke bru jong po ka distrik kum ni ki bru ki bron ka jing khau ai hapo musim jongi ngam sunat dalele ha ka program jong ka CM Connect ka we ka long kami kala yam ha ka por ba kala yathu ya ka jinglong jingman jong ka surok ha ka snong jong ka plus new shaba palan ka ba ha po ka last ken CNRD block ka ba west Janja Hills kate ka long kami ka ba na ka snong saliant kala yathu ba ka surok ha po ka snong jong ka kelas new na do ka por ba ka dang khna orang ki snong yo ki men surok reka koi nagaliam ki wa he kap to kam ni chicken Now do it in film. That's now to rock, that's now to rock. But still no, sir. If it is possible for you to come to the spot to look for our old village, we don't have any road. But we are very sorry for ourselves. Please. But I'm so glad. Ngamen bangai ya Sri Si Omban. MLA, kita job ningkong haga first election. Never show to me, but never see no we. We let's go see anak bapak yang let's go apa yang sing yang kena. Pemimpin baru yang amal IT piman kubelai piman rohi yang jangan. Nanti, sir, ngasuha ban kerpat ye pi. Balai hadu mentah ada apa Muslim ngadang yat. Sapaki khojo la aptrai shito maria de kujat na net school seki wai pa kasi zungai ko la do nyomi ta na ko banta ka secondary school higher secondary school ni ko shinong zungi pa net kujat ki parami e jong ki pedang ren banta ti ngakapa je pi na baro ki department sloba ban ya bla ni ko shinong zungi lana min yo yo ta sura but kawai kadai ka higher secondary school. Sana ko banta kata. Tigi spamot ki kana higher school siya ba? Tingi dong kami ya kita juran kam hagasno jongi. Hasyo bangin penkun no ngin ya pai biang syagimat ki bakongsan sa sisien.
Penjari curfew ka sarkar haupur usam kari Bangladesh. Sngokhiya Menteri Basak Penpra Umat Tirat Singh Bangladesh. Turbiang ka KSU sha MPSC dawa penhiar syuki yau chairman bat secretary. Hiar ka jingwan ki turis sha suara ong MLA ka suara. Jauh umat kalong kami besniu palat ka surok salian. Bat kiwe-kiwe dagi kubuar. Badak itu ngilapoi sya ka bakut jong ka ni ka tup kubuar. Kin saya syambiang bat pia ka wei pat ka tayo. Kublai sibun tiasa.